The Hakha Times online Thawngchimnak in kan indon than na tuzan Thawngchim ding mi hi October ni kwa zan lei similam pathum tiang kan thai kho tok thong an rakselai thantlang kuchung ka do na ka CDF thantlang ni SAC ral kap menung pakhat an ka tha nizan October ni riat a zinglei similam panga in parukar thantlang kuchung ka do na ka SAC ral kap menung pakhat a thi tia kan thai thantlang kuchung in laudor khan le thiri nan roi nam fira chun kan in mu nak na pawa kan in ka na lai chun palak le ral kap chung in CDM to adu mi pau longlom te in kan in chawlhan kau na ahim nak huna kan in cha na lai tia chathan an chwa nihin October ni kwa jing lai smelam paruk le cheu a kalemeu in laitlang lai a SAC ral kapol ral tuknak teng motor pani le moto ngan mi palhai li in an kai I chun simalam hlai ni rong zonga moto dang pathum an kai than hinha pol hi tidim lai a mo an pial asilawa falam in Hakha lai a da an kal ti chu atu thong kan chim tiang a afyang khori lo bolpi a razampu si thong pum sadam lo nak in mol aliam Mizoram bolpi khwa a razamin adormi pu si thong kum somruk lakum khachu pum sadam lo nak in October ni ret a mol aliam tia kan thai apum sadam lo na kong a bolpi in sangaw lai a I thlop ding in an ra I an kiur lai lampi a atu bantuk in mol aliam hi asitia sangaw mi pakhat ni the Hakha Times a achim pu si thong chu thantlang se pyoji sang a khwa sami asi thantlang khwami ni ka do nak fak an tor nu Mizoram bolpi khwa a adormi asi tia kan thai ngafuan chan asi cha a Hakha chobuk sang ni ngafuan ru le tivakal an khap Hakha chobuk sang ni kan I zau khan mi chobuk ram chung tivate a se tivapi timit a se October thla in November thadi tiang a hom het ni tiva kal in surche paicha ngata fuan ru dynamo so in nga nan tlai shim lai lo achung leilang tar mi nol bor in tiva a akal mi chu tangka tinga dan tat pina nga thlainak I man mi thil reveal te chudi nan selai tia chobuk alam kip than chawna committee ni the Hakha Times a anchim Nisari chunga SAC ral kap menong zali la kullasari anthi zale somret le pathum an ilhiam tiat an ni an than Alwan jani siri chung September ni kulle siri in October ni li tiang a SAC ral kap menong zali la kulle siri an thi zale somret le pathum hliam an si tia an runven nak minister zungni October ni siri zan laya an than Niruk chunga khayan khwaboi menong somli renglawni rianan chwatak October ni kwa yengkong ram then khayan peng niruk chunga khwaboi somli lepali ni an rian an chwatak hi PDF kayan ni rian chwa tak ding ral rin an pek nan hu in a chwa tak mi an si ukhroi nak zai mazat achat tia PDF ni an than EU hluto ni NUG le CRPH chu phunglut in a chawhlan chang ramkul le siri kom in dear me European Union EU hluto ni October ni siri leo an meetinga min ong hai le an hu zulpol an hun ha I NUG le CRPH chu phunglut in an chawhlan chang na Hi meetinga NUG le CRPH chawhlan ding le chawhlan loading kong votes an thlak nak a chawhlan nak vote zaruk le somli le pasari du lo vote pathi le hon mi vote somthum le pakhat an si becha nak panga zong an twa February ni khathok in min ong lai ni nol ngai nak alak mi chu fak pi in kan daukal thongni kumkul kum thim nak phi chuak ubatle palai a chuak mi na sina asilawa mizapi kut a nol ngai nak chanding zalong te in chimrel kho nak le biak nak a zalon nak umtar te bantok boina kha dai te in torel kho asinak ha rian thok nak bantuk in president U Win Min do Aung San Suu Kyi le tlaikhi mi vialte arian ran nak in kha ding Nyamaram mini democracy cha zalon nak le nushin chawvo cha ral an dau mi kan chawhlan ral kap to ser nak pol kan daukal abik in biak in bali shang in si in tiban tuk shole biak nak lai upat lai khi tiban tuk chu kan thin apha ngai CRPH le NUG chu democracy adu mi Nyamaram mi a IO khautu a phunglut in kan chawhlan hi boy nak hi dai te in torel kho nak ha bepi cha in adik felmi ram khelberwa naka CRPH le NUG tel ding in Asian se valai chung ram di lak se kan in for fel na tia an than
hi an bicha nak le an chawlhan nak hi UN sina sise Asian sina sise American sina sise valai chungram hroi tu upa na sina sise kan kwat lai tia an than SAC ral kap le pelek CDM to adu mi kan in chawlhan ri ko na nan chung khar tiang in ton vau kan in lak na lai tia NUG acting president ni athan October ni siri mizapi sina afon CDM to adu mi SAC ral kap le pelek chu an chung khar tiang in aidin ding sise an thut nak ding mun ma sise ngandam nak tiang in sise ton vau kan lak na lai tia NUG acting president Duwala Shilani achim hi acting president ni October ni ruklio becha achim naka atal chi mi asi CDM to som naka achim chi mi asi chun NUG ni atwan chwa ding mi federal ramkom a rian twan adu mi ju an twan khawlai I pension thlho zong pek an sifon lai tia achim tuzan the Hakha Times online Thawngchimnak hivial in kan rakngol ri lai angai tu nan dilak chunga kanelom rai le ral lak in nan za te himbom chew sham u